Wazalendo watukufu wa Komori, rahma na amani hujue hanyu nubeha zantu sasa salamu za hatu rambe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa Komori na mpartage ilirike badzima rionese mbabi ze fikire kando relonizo nele jafwa mo kando li hunrawe mwanam Komori. Wa Komori zinumi uzambarangu hali ya ukaya eba nubo rai ya mwanam Komori hukansi namnaje rai ya mwanam Komori ngokozo rai ya mwanam Komori ngariko zao shedu kumkama shiribaki ya hatandi lelo inuna mwende mwangale bwa Komori mrambi rai ya mkomori emba faida ye hundra wa haruma daula hindri kabats ukaya lelo inera inya ilazimu ya hundre maji ya hundre mwenje ya hundre unono ya hundre msomo konzima rainya ye hundra wa haruma daula ewange ibakisha ukaya ebanu simarainya ishwa sisi ritsahawo hindi ebanu ze haki zatu ngarjoka ujuha rizitsahe ndi ukaya jana rikahele wa ukaya na wakazi zofanyishia sha yoti kawaida au yoti nzia za kisharia ukaya miwona amtomnikani mfano mzima mbabi ngamonao wanduwala watsaho gash na balati dobo stasio shainu kontineri yabulwa gashi ilohunu kalaweni inu kontineri yabulwa hunu kalaweni ihuzi wao gashi wa Komori sha wanduwala ngarjo ufikiria ukaya kalelo inuwa hulu uritili nsanu za gashi haral majana mane mfano wende wamba ukaya ngwahuzao ritili rali janawe 20 haujana na mengo mine ngarjo amba wodo wakati wa ulata haule jua la ware mabalara nguvu trasi hata habaha mfano ha sha emma hakama ya Komori ba Komori ukalelo wajuhe waheze hena bakarata sikao do mwana mkomori akahifanya ho mahakama ngeabo ranya faida hauye beneficie hundrao haruma daula hindeni bwa Komori vanu juziri kare ndo mahakama arende rifilme enamna zehazi panda mwana raonale kafu lidame wao ho mahalani kaundo hupulwao shakar jakahele wa ukaya valaye bili la irengwa ya ukana emaraia do ajoka ulibaye bili ila rikafikiru kana zilamali zahe mahakama madamu mahakama hunuma hala hunjiao mapesa atro mashashi shakar jakafikiru kaya vale bili ila vale kahu jarangule lo yehensi mshinzi ya haina rainya mkomori ujoka ufanya mbakara tasiwa mahakama ani yabungu heziziwa obamna nyoshi hokalelo inu karatasi mri ya kaulibaral majana mara rubo wa Komori ho mahakama ngendo yake majana maranda karatasi mri ya kaulibari ya lishihwi yabo ngendo yake shihwi na majana ebanu lelo inu eranya mkomori hakansi ya ukanaya tso hamlwale tumbo hata ndo basi za barindi vanuri kaufikiri ukana harumezi dara lelo inuri joka ufikiri ya ukana mfano ya ukaya ekalelo inu rijarangwa juna lansohole la onikori ngali fauzi wiziraru na majana matano rijoshe meza sharijo mkini hari wasamihi arambe ukaya haki hauko wandu wanua rengeze mali zao wa Komori wambangwe ndo wa wakomande nsohole kwa jashindo
janenso hole kwa tushindo waliva yala mapesa abole lenso hole joka ija onikori wajibu rambe ukana na rikera dhiri hule awali no ili washinde walivedene ya hemarainya na mjabanu mreleze tafsiri ya karatasi kwa mahakama ya ukanale lwetso kauheya ikeha majuna la nsoho le kwezi Komori ebanu mapesa ya njia mahakama rangu jana undalelo ebanu mahakama yesurwaya iliyo mahakama ndai yanu maskiti fumaziro ze nominasio za hema ema procureri wajaho mahakama lelo badi mruwa presion zero karja kaufikiru kade namna inu rikaufikiru kana zinu shajma za ukawanu kwa jako sahilishe maraia lelo inu ndo mwiso ya ukana mje msahilishe maraia shakarja kaufikiru kabanu mka unomewa yawo mje muhamu mwe maraia no na mwone haya bo mahakama ya Komori na mwone haya bo mahakama ya Komori wanu zinu mambo ya hao wana usubuti wa jebanu wa zambe hele zina la mahakama no yabu mwanadamu hararilwa zabarindi nilitsojojwa hamba iziri undrao zabarindi nilitsojojwa hamba iziri tambishao vanu sirifu shariba kushokaya rihunde wandu waridzihe abole lo nsuwa ne tafsiri ya ukale lobo mahakama ngamona wemba biza mishahara nyibungufu ziunda nao ne maranya wa Komori ebanu lelo inukar japaro jabanu mwaja maundana mna ya uhezaze salary za hoan rohazi shabo mwe jabanu nyitso bunguzaze salary mrudi mwenjeza za hanyu za usijini wala raia ebanu rikenda hu ebanu joka uhozwani si ngenda hu ikekwe lile lo mahakama warende hajua na maluka wa makapwani lelo inaya hulantomanti ya bati ya bidie huzeral majana mailisha yangu kazo uchungo waral majana matsano izode za unre mahakama lelo mahakama ngwa unaduka la kapwani ibanu zinizo mwaka uzifanya zinu emma na matsuri la hasi maranya hindi emma na matsube hakominike hindi ya ukarangule lo ester de naissance joka egalizewa ya doka majana mararu ngejoka majana maranda mfano karatasi ya kadoka rali shiwi ngejoka ziwizili emma na matsuri la hindi wokosindwa mapatro wanyu vanu engemka hanza mlibele domo lila lo mahakama lila mfanyoze hazi mchojojo wa mfanyekanyo ti ya uone soka hena mwana Mkomori na je ya tsange emnejibwe wahahe bangara nzori lekeze mahakama bare nderire nge bilita inu nwe bilinu nge bidwe ilibwa rijwa tsanga rahano kale lo mru ya juhe ya rohera ngume mbwa juu ya jembe gusoho mahakama ya Moronia jafanye la karatasi ya majana mararu ya baleral majana matsanu de karatasi nenawili ya jambo ukana ila karatasi ya doka majana mararu ndio ralishiwi he mahakame kamri Mwenyezi Mungu baba nuramba ukana nyido ebanu atalelo owizani ujomoha banu hatalelo owizani ujomoha hukalelo inu kartu boya ka oni corridor heza onsoholi mamwe wa hezo mwenje ikiabu kwa mahakama ngamuheza za karatasi Bakomo na mjuherishe meze Bakomori mrecho ulabahanyu na mjuhe mrecho ulabahanyu ba marangi mstudomba le ayunu masuala ya opposition banu si masuala ya opposition yanu masuala ya hatu si maranyari koza wao eba nuranyangu ni kansa hali nu hatandi kwezi wa Komori mchonza ni kemle ngamkazo kiformale suala lo mahakama upande wa hizi karatasi ba si haki kwezi wanajeshi wa Komori ngamu mrongozoni besha si umrongozani nadi arumale suala lino wanajeshi si umwambia nukana henye vanusi timadui wa hanyusi maranya rikaufikiria ukananyi wanajeshi nganyi yabo
ya uhifadhi ya mhuwahe daula ikaha kubali ya udunga na ene population mwanajeshi ukansi yabo ya uhifadhi le jimbo la taifa ze drapo eberamu besha zipasuha ngazi wolao shasava umuhimu na mtu hifadhi embabeza drapo besha zipasuha ziwolo shakotabu shana mzihifadhi zitipwe pia zivuri haja embe bama sikitifu madziro ze drapo za Komori za kazwa unu nga mrongozeni ni mwambie nukaya ensinu nui hatushonti pia lelo yinu mwamba ndo hifadhi ya ubirili ya wanansi ya ubirili ya za amali za wanansi sha kamtushinda mwaelewa jeshi la Komori ya ukanga mwanao ezi mhundraoni nga mwanao ezi mhundraoni ya ukaya mwanajeshi ulio opareni wa mshahara mbungufu ya ukozo ndawebo mwanajeshi ukaya ikamwe ndo mangaliye wanajeshi wahensia hatuinu warendo hamame esklavu ukaba no henda mrulo na mru esklavu ya mrumia hata yatoshinda wewe umse kwa henda wewe ujwa humbeu hamlawa izode za hunra wanajeshi wahensia hatu ya ukaya vanema nariko hamwambia nukana wanajeshi ya ukana henye kamkaradhi maelewa ukaya vanu sindo wananyanyi ukaya lelo inu mmono eza hunre mwananyanyi Ali Rajabu kao Ali Rajabu kajaungulo mhono hodahoni hao Ali Rajabu kajaungulo mhono harumavala shali Rajabu haungulo mhono harumwe hazi ya hedaula Ali Rajabu hahundana na rongo indi Ali Rajabu hahundana na utungu wanadamu wanu wamlawa haundana na utungu ya utabifu hata ya kauja ya shinde ya waswili manga yaje ya bakishe haruma tretma yabanga lelo inu wanajeshi na zimsomeni lelo inu ngabo wanajeshi ikawa masikitifu madziro bwa Komori dawanu ambao kaya baskebanu lelo inu haina mwana ikare mwanu wade mruhenda zambio ya uhunda tartibu za hema na woi haina mwanajeshi wa mwana wahe daula lelo inunga bo mwanajeshi bwa Komori yare mwanu wade yabahizi wenda Dar es Salaam bwa Komori daula kwa jambirlia mwanajeshi wa hafu Dar es Salaam ze famizao kwa tsina ze mwaye za ushinda wabehe mwanajeshi uwe ya jadzishwa rano nge mkini hao ke mwanajeshi uo nguzishiwa Dar es Salaam ranza ruzise ukaya nuze mali za hensimu nge bidwezi rumishi hendahu nge bidwezi rumishi hendahu ukalelo inu mwanajeshi yendere mwanu wade atomwiso ya fie Dar es Salaam ya ukakweli ya mwanajeshi wa nguzishwa Dar es Salaam elelo inu mudi wani directeur de cabinet chargé de la défense ngojo kahuja uja ureleze hindi ngojo kahuja uja ureleze hindi okalelo kweli mwanajeshi yare mwanu wade daula kwa jashinda wa hubiri mwanajeshi huo shakwele mwanajeshi huo hafu Dar es Salaam lelo mwanajeshi wa nguzishwa Dar es Salaam paske ze nafasi za hao kwa tushinda wajane maiti bana hiyo jukumu ya hanyu bo daula auka uo mwanajeshi yawe charge yo ya daula yonde mana ni rongo wao bana wanajeshi ngamona wezi mundaoni yakana mrende hamame esclave njamba nyime esclave shamrende hama nyime esclave ya uka esclave waido do jarim rumie hata ya hisaza mfio hata ya keka shinduju samba hindu arimpoenza
aukayotsi tobia karitsuwa ne namna lelo inu mwana jeshi yaremanu wade yatsule wa hazini yenda yafia Dar es Salaam ukakweli daula watsi wenye ushinda wa kompanya wone mwenye famii ya hemaiti ye maiti ya Komori ala kuli hali bwa Komori si haki zinu dizo mtu hanza rido zamba zinu dizo mtu hanza rido zamba sikari tumnyengani manangari hisiyo wanajeshi wako zao wanajeshi watiti wako zao hakangwa una mshahara mbungufu weremani mabade kwa tuangaliwa ngeyabo lelo inunga rjoka ujabanu lelo inuri do jifari haruma ndongo hindi bwa Komori haruma hindi ni bwa Komori ala kulli hali ha haruma hindi ni bwa Komori samari se wansimbabi banga bugijambabi ogarni hon wonge banu wanu lelo inu bwa Komori karitsu yenga daula karitsu yenga wandu shayo wajibu batu rijerambe emaskitifu madziro ikaundo ya remawe mwanamkomori haukaya lelo inunge bidwari juzi se ukaya kawaida lelo inu mwanajeshi ujore mwanu wade ya lazimuye eta Komorie nane magoma na wae hifadhi wadirikie mwanajeshi wala wamsaidie haruma ununu wae sha yabotsa inu lelo inde bana rimrongoza wani nyi wanajeshi lokana henye nyide mnoma bareni hunu mtabi hao mtsona mshahara wa hindu esi muundao ninga mmonao kakabati wandu walona hajananyi wakati hati okana lelo Komori mwanajeshi yarumishia harumensi inu mwanajeshi yasimbuha harumensi inu mwanajeshi yaremani mvua yaremani jua yalapiziwa ni ranya ukalelo inu kweli yaremani wade yabewa Dar es Salaam yafariki ikeo emaiti ketu shinda ya wasili Komori hafo haukabo hao mwatona zemaye za ushinda wa jene maiti Komori yabo daula esha hanyu hindi eba nuze mali zinu ngazanzozo rubeliwa dau wa Komori indensi hatu karna ujua rike karambe zirende hao rike karionesa ezi sohenda yo haki rijeri banu rishemeze zitohenda ilisi badili haukari mwambia ninga mwanao mrungu tiyo kredi ya 5,000 francs nga mtu wa kredi ya 5,000 francs haina ntwararu awi isahisa mru hata 5,000 francs connexion wiyo subhanallah ngabo nyinga mwanzo haka Mwenyezi Mungu kwa sulinda harma daraja ndai halafuzi nulitizambe no basi mara yasi do riko zao mbajo kabanu yanzo afanye elema mbaso dofanya elema nzima ya timu shaito kazi pande zipande yo problem ya connection ala kulli hali bwa Komori seza hatu duhamba aukanga aminio kana izorambao ngwazishi yao izorambao ngwazishi yao aukabanu indensi hatu ezijokanga sendwe na ila zimarizambe ilimzibadili aukabanu mwe hansukaya mpakari twambambi ngemzishie ezahenga rikushukuri yao ba izorambao ngamwishi yao ba ngabora zamba riwono hamanga zijoka ubadili ngabora zamba riwono hamanga zijoka ubadili na singari johe abantu bwa Komori rirudiri mwambie nukana zila razamba zibadili sharaka rituzivumbaba eza eti wono kawazishia si wono kawazishia haukaba mpaka watu wapulwa magozi do wajoishia ukana ngwarendao nai yabonge hata nda yabo wanama wa chaîne libre de Komori habari za Komori asemsambeni Komori dunanusu kamdori Sami baba alifanya elema ya mwando ritimize zo mahakama ikupe harikoja yinu rjerinjie omva wa wanajeshi yabonge ni watanla munga mchojorenge video ila ilimu ifanye nzima ili wa Komori wadunge video izwe kaundo rakanizo yabonge hata nda yabo wa Komori garimbo shaloni maraba menji
ni wandu kaudo mkodunga ze live za hatu na ushukuria wanama wahe ze mbawa za matangazo onti pia bam aminuka kwa tuzingara fungu chashi au kana eshatongeza raja banu ndao ngambeho mna message mtiti bwa komori mna message mtiti bwa komori wallahi rais wa dawla rais kolonela Zala Sumani kunome wanduho mahakama hata kabati zibadili hao kunome maprokureri hata kabati zibadili hao singari amino kana etwa mayo ngiyo au kaya eka rais kolonela Zala Sumani ushi